Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphelayo. Mina sicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele leli bhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphosi lezi ndaba ongawenza njengamanje ucindezele leli bhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje-ke u-M_K-ke laphana-ke usekhiphe-ke isimemezelo-ke laphana ngento-ke ebizokwenzeka mhlaka 12 July-ke uyaveza laphana ukuthi sihlehlile mhlaka 17 July-ke laphana-ke waveza-ke nesizathu-ke kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezangami kuphela nje into engizoyenza nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena usecoko laphana usizwile le video noma-comment section ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke masicindezele nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolokhu ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Mandla, comrade, friends, patriot, cha sithi ake sikhulume ngale march ebesoba nayo mhla ka-12 kulesihlanu. Now le march isiyahlehla leyo ukuthi uzile usithukile umlungu ugogo we-GNU. Sesihlehlisela ke umhla ka-17. Umhla ka-17 uLwesihlanu olulandelayo ngokuvumelana ne-leadership yaseThekwini neye-province ngoba nabo bebeney'nhlelo zokumasha for i-ragging of the votes. But-ke ngifuna ukuthi-ke bonke ama-comrade, umphakathi, even the EFF members ebekade sihlela nawo ukuthi cha bafowethu asihlanganeni kule yomhla ka-17. Ngiyacela ke mhla ka-17 sonke siphelele izoqala futhi nayo eDinuzulu ngo-10 ekuseni iziphelele eCity Hall. So bese sihlanganisa ke ile yokuthukwa uzile kube ile yama EPWP retrenchment kube ile ragging of votes by IEC. So ileyo nto ke esobe simashela yona. Sicela ke ngobuningi benu njengoba nikwaze ukuthi niyenze ibe yi-success leya ngolesihlanu yomhla ka-12 benixoxa yonke indawo even i-media ibisifonela ingaqedi. Namanje-ke ngiyacela sisukumele leyo mhla ka-17 sonke ngabe uyi-MK ngabe uyi-EF ngabe noma ngabe uyini nje uzile isalukazi se-GNU sisithukile claro. Akukho okunye futhi esicabanga ukuthi kufanele azakusho and wake wasithuka futhi nomongameli ezokhankasa eMoses Mabhida wathi izinja noma ingakwazi biza ngemgodoyi-ke. Ngiyabona ukuthi kusho ukuthi kuyafakazelana ukuthi abantu be-GNU abasiboni njengabantu abaphilayo KwaZulu Natal. Ngicela ukusho ukuthi-ke asihlanganeni sonke siyazi ukuthi yonke ama-province they support the initiative. Bangifonela abaningi befuna ukuba involved. Ngiyacela ukuthi sonke asiphushele uFriday womhla ka-17 kuJuly ngo-10 eKing Dinizulu Park bese siyoqeda kuphi eLokhuzeni eCity Hall. Sizovula necala njengamanje i-leadership ihlela ukuthi Human Rights Commission sikwazi ukuvula kuyo icala i-Human Rights Commission sikwazi ukuthi lento ye-hatred speech sikwazi ukuyifaka ibe matter serious ukuthi ngeke sithukwe umlungu ofana noZile kakhulu eSouth Africa. We cannot allow it ngoba uma sike sayivumela ma-comrade anokwazi ukuthi abantu bakithi abalapha emaplazini kuyobe kuwesi kubo. Siyabonga.